просто як моментай бародаро рафтесем бо ҳамроҳи Ҷунайдулло як намедонам аки шояд именно ҳамин рӯз боша ё ки мо дигар рӯз ҳам дидем вроде хуб буд да, но всё же ман хурсанд мешавам ки як кас не як кас мақсад меояд кор мекунад иншоалло як фоида мешава як зиндагиша пеш мебарад як камакакам дар ҳаққи мо дуо мекунад бародаро бовар кунед эмоция даем мо фаҳмондастем ки ай сабаби ки мумкин шумораи курьерро камтаранд дар шаҳри Казан намедонам спросшон хеле хубай кор карда меша агар боша шахсиятое ки кор кардагиянд ё ки кор кардесен илтимос бетараф набошед барои бисёриҳо дар коранд дар комментария нависен ки мисол чӣ хеле кору бор дар Казан вроде алҳамдулилло хуба ина мо мисол ду заказ кардем ози уже 600-700 рубл вроде як 40 минут гузашт ёне далши рафтестай хай ба навор иншоалло бо мефаҳмонем амаша дар навор яъне. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату бародаро, ман Абдуғафур Ҳусайнов, канали Тоҷдорон. Агар дар хотиртон боша ман моҳи январ Казан омадаги будам, яду кор кати рафтам, бисёриҳо нависанд ки бародар ту омадию ба навор нагирифтӣ. Имрӯз мо вақту соата ҷудо кардем, шаҳри Казан омадем, уқа бисёрам не камакакам боша мо дар таърифи Яндекс доставка кор мекунем, як результати хуба пешкаш шумо мегардонем, ҳамаша мефаҳмонем. Барои ҳамин то што шумо дар интерес не мумкин дар аввал дар мобайл ё дар охири видео биёя нагзаронда тамошо кунед. Агар ки подписатсия накарда бошед паузара бишкену подписатсияра аётон набурем. Як момента ба шумо мефаҳмонам бародарое ки дар такси доставка ва дигар кор мекунед шаҳри Казан, дар мақсад дар берун дар дигар ҷо мемонед, ҷои тавраткунӣ, ҷои намозхонӣ нест, ё ки як ҷое ки мехоҳед биред як пиёла чой бихӯред ё ки фурутоби тоҷикӣ, то добро пожаловать. Марҳамат кунед бародаро. Абдулла Тукаева, дом 5, Чуҷабирён. Шумо метавонед смело любое время биёед бародаро. Ина матра гуфтам касада беску. Биё биши шӯхӣ кардам. Бародаро, номи чӣ буд ки ҷон? Иноятулло. Иноятулло беҳтарин шахсият. Метавонед дар ҳаққиш кам дуо кунед бародаро. Хай ҷа давози чиқале ки дидестен марҳамат кунед. Чуҷабирён, люля-кебаб, самое главное, самое чиз бародаро и конечно мода қурутоб 250 рубл. Шумо метавонед смело омада иҷа таврат кунед, вақти намоз дар намозотонро хонед. Ина хеле беҳтарин ҷо. Бо иҷа ключевой момент бародаро Чуҷабирён. Марҳамат кунед, обязательно дароен айнои ма бачаҳора салом бигин. Ози Ҷунайдулло омад. Рафтем берин мерем. Ози полностью ба навор мегирем бародаро. Инҷа момент ихелчидагӣ дар Яндекс такси аккаунти ма бизнесай бисёротон медонем, ма такси бизнес кор мекардам. Ҷунайдулло имрӯз хизмат най. Бародар кати мо Казан омадагем, бародари барбер монай оли иншоалло бо пешравиёро ай пеш нишон метем бо ҳамроҳ. Ана мо чӣ решение да бромадем бародаро? Мошини кадом ҷурата давайт кардагӣ буд, намедонам. Мо як ҷоя омадагем Казан, бисёриҳо дида буданд. Мо як хулосае да бар омадем ки ози хайна брат поздравляю гуфти гапо. Ҳуи ки рафтем. Ана мо линия меброем ози. И уже бар омада якчанд заказ кард. Мо конкретно результат нишон метем худо хоҳад. В общем, ниято чи ҳам бародаро? Бахшиши зиёд ҳо мо айсар то бега кор намекунем, но примерно под вечер заказое ки ту карди уже якчанд заказ бурдӣ, ҳамаша мефаҳмонем. Ё не Ҷунайдулло? Оиди доставка имрӯз буромади Казан този чанд заказ кардӣ амирӯз? Чӣ ба сирх шудагӣ айта? Вале гиронш накардам. Спорши 2800 да? Мешавад. Беҳтарин. Рафтем. Линия бро? Линия бро. Мой район омада так. Чӣ ба? Худод кадӣ? Аки дур раҳи дур. Бикиш раҳи дурша мерем, фарқият надорад. Не, мақсад суми зуруш ҳамидай да? Суми зур дур наздик фарқ надорад, ҳамин наздик ҳамин сумиш зурай. Агар хато накунам ягон определённое время кор кардагӣ, сагра опытный гуфти ҳамун гафо. Не, кор мекардем. Бахшиши зиёд бародаро, ма хеле суханҳо бисёр вақт намегӯм. Яке айдан буромад. Хай мо туре, сагра гуфтам. Туре. Не хай будам, я чекала, уже то, что непривычное бародар уже вай мешавад. Хубтар нест ки мои района убрат ки ниёзию мисол барои результат ягон чи мо мардум да нишон метем. Биёем бародаро, ма 4 тахадам якам. Машааллах. Экспресс. Бигиша. Не, коэффициент кама. Майли охи беби накӯш, не, биги чи ба, биги. Принимать ка. Принимай. Тамом. Берем. Ози
биё ман мефаҳмонам якин бародаро шумо да вақте ки заказа принимат мекунен яъне қабул мекунен мои район означает то что мисол ҳамон районе ки шумо видилият вибр кардаген определённи ҳамон район шумо кор мекунен барои пайваст кардан дар Яндекс доставка ай тамоми шаҳрҳои Россия точка фарқият надора шумо метавонед ба номере ки дар рӯи экранан 893121110 и акай далелшон таксафар ватан шумо медонед ман 2018 качон ҳамкорӣ мекунам яке аз беҳтарин парк надёжна вовремя шумо снимат мекунен ҳама вақт дар хизмати шумо кадоме ки дар Москваи бародаро шумо метавонед спокойно дар навигаторда чикали гуфтам дуруст дар навигатор ватан балашка бзанен прямо мерен ҳам автосервис доран дар хизмати шумо ҳам автомойка ҳам мошино дига чизо далши рафтем ози майда мерем ба сари заказа ана дидесен шумо бародаро иҷада мо боло рафта разворот мекунем худо хоҳад анака биёед ман як момента шумо дам мефаҳмонам бародарҷоно шумо аҳамият дода бошед инҷа двойной сплошной будозӣ ина мо рафтистем дар ремент ҳатман илтимос бародаро серьёзно относиться кунед шумо бовар кунед агар мо фикри ҳам ремента намекунем но роли калон давозӣ мекунанд тар мефаҳмонам бародаро ай рӯи опити кори худам агар аҳамият дода бошед дар бисёр ҷо роҳода двойной сплошной светофори сурх ёки сплошной линияра мо иногда гуфти ҳамун урусо ки линица мекунем яъне танбалӣ мекунем намерем 3-4 километр дар ҷош разворот мекунем ман бисёр ҳолатҳо дар хел мекардам разворот мекунем гаи мекапа 5000 10000 метем разворот мекунем гаи мекапа правамона лишад мекунем мегем ин кош ки намекардем барои ҳамин илтимос бо сабр бошен ҳам суматон эконом мешава ҳам бенарушения бедигару дигар ё не далши ози берем мебинем кучи гап мешава чӣ нависага так биён ина мо шумо да бародаро клиент нависага масалан мери ҳамун точкада зангиш мезанӣ як кофта намегардӣ точка мера яким клиента занг мезанӣ баъд уже даки ҷое гуфтам мебироям бародаро худаш мебиёд ту не обязательно бурои агар ки буро гуфт вай адвери да двери мешавад а так ина просто такай ту ягон ҷо намебурои пеши вай мақсад падними гуа худат фурӯ меги агар ки вай ҳамин функсияи дабави та адвери да двери бошад вай 100 рубл хилатар мешавад бале барои ҳамон эҳтиёҷ шавем ки мақсад ҳам хеле бисёр падними тиз мегӯяд фаҳм мекунам мебирам намедонам ана масъалаи мошеннико масъалаи ягон фанду фиреб пеши худ эҳтиёт кун масъалаи фанду фиреб ягон чила ягон лайфхак гуфта метавонӣ бародаро барои эҳтиёт шудану дига чизо мада ҳамин як бор ҳам хешид ки смс кати дааму копировать мекунанд ҳамин суме ки да смс мебиёяд ку перевод мекунанд да мақсад ҳамин одам ба номи 900 гуфта сообщение равон мекунанд как будто гузаштагие гуфта анам хали номерота бугу мегӯянд мақсад мо переводут мекунем ягон сум чаявид метиҳем мондагиш дахидат мақсад кори мора буд ку мада неҳиним азор партуфтан как будто смс кати ака перевод кард ман дара фаҳмидум ки мақсад и перевод нест суммам дидум да шотум ки нест баъд гуфт банкомат аст ҳамҷа бира снимат ку да шоти ман набудак вообще пул да ҳам банкоматам дохили да картам барои ҳамун ман дилм пур буд ки мақсад снимат наметавонам кардам рафтум хай гуфтум чӣ кор кунам гуфт мобилни связ дуру мақсад номероша гуфтак ҳамара задум гуфт 1500 мақсад да шотум парта гуфт мондагиша снимат ки хар ягон чӣ баъд майла гуфтум 1500 задум ки ман медонам ки картам шод надора охи сум надорад ягон сум намеравад гуфтум нашида чӣ хел кинем не гуфт хато кардам ягон 500 рублша гузарон гуфт 500 рубл ака мақсад ягон сум кор кунам охи ман гуфтум сообщение катита роӣ кардаи как будто тада сум равон кардаги ман гуфтум хая гапои безебш гуфтум дарам кушт телефона баъд падешка да навистум мақсад последний заказ у меня был какие-то мошенники гуфтум короче заблокируйте его чтобы другим не попасть такие случаи баъд сразу занг задам ман гуфтам благодарю за то что ты короче умный ход кари умный ход ана инҷа омадем стирт ёрд ана ки ози бо да тошка расидем бародаро меҷикем на месте так уже бояд клиент бароя ози клиент мебароя рости гап бубро буфурай мошину лучи ба фикрам не ози все равно дар программаи мо дигар мошинаи мерседес кати айрон мешава клиент
замза бугу ки мерседес катиём белый мерседес бугу бар омадем рости гап интизорем биён ма пурратар айрӯи таҷрибаи кӯрии худам шумодам бифаҳмонам иншоалло ки идам дарс мешавад дига бародародам вақте ки омаден расиден добрый ден здравствуйте без разница мисол ёки агар саҳар бошад доброе утро обед бошад добрый ден агар бегаҳ бошад добрый вечер меня зовут Абдул это курьер или просто курьер беспокоит я подъехал вы выходите или как мисол правильно сформулировать кардани саволҳо гана роли калон бозӣ мекунад шумо метавонед чиевӣ кор бекунед шумо метавонед рейтингтона бардоред ва дигар даже метавонед ки клиентои постоянно шумо сабират кунед ягон ҷои вайш нестай но роли калон да бозӣ мекунад оли набиромадаст ҳозир мебироя ҷои вайш нест ана худо хоҳад бо дар оянда дар ин бораҳо мо мефаҳмонем Добрый. Доставка, да? Да. Курьер. Это мы. Почему указано, что 510 номер? Да, мы просто снимаем видео для YouTube, просто доставка. Я думаю, вы же не против? Я не против, но вы должны... Это я ему сейчас скажу. Да. Должны за низ держать, ладно? А, за низ. Да, давайте я его... Не, давайте я сюда его. Давайте ко мне. 40 стоит. Хорошо. Аккуратно, ладно? Да, хорошо, как скажете. Спасибо огромное. До свидания. Да, мы снимаем просто, если вы не против. Ну, не вас, я в смысле работу. А лучше не снимайте. Нет, не вас, а всю систему работы в Яндекс имею в виду. А я не имею права вас снимать. Это нельзя. Я знаю, конечно. Хорошего дня вам. Так, бачо. Каляну якали шера гирифти. Рафтем. Бебе олёлбе. Бояд нишон медодем. Так, мы гирифтем бародаро, получатки кардем. Уже автоматически дальше кори мо меброяд. Дасти чабиҷа поворот. Дар светофоро ҳам бародаро илтимос эҳтиёт кунед. Поворотика гиронко. Максимально нигоҳ мекунед, убедиться мешавед мошин неста, разворот мекунед. Так, буй калянаш бромад, о повушкати. Хавиҷа. Дальше мезанем, меравем. Можем алагем. Друг. Не. А вы не доставку ждете? Да. Сейчас акция просто от Яндекса на Мерседесе доставляет. Хорошо. Мы дадим доставкара, а на дальше мерем уже яким заказать. Ну, касуми калдон нам нашид ва фикр ма агар хато накунам. Чарзим дадим ам да. Аз мои района букишем, чики немша. Заказит калдон дал не бигирем. По городу хуб листе. Так, и заказ мо чанд пул буд? 130 рубл. 130 рубл чанд километр омаде? 2700 2 километр. 2 километр. Хай, барои Матиз, барои приёра дига машино вариант хубе. Дальше мерим. Ина бояд заказ дига додам. От двери до двери шид, вақте ки мисол от двери до двери шид, шумо бояд мақсад ай даруни хона дароин гирин, бо даруни хона бурда бутен мақсад подъезд да, агар хато накунам. Дар ин ҳолат заказ камтар қиматтаре. Аки шишаги мара бидин, мера соз хезисем, как не намешав ду. Коэффициент плюс 282. Мақсад мебарем ай километраж бо сум метия, да, аузи минимум 400 мешавад. Пакет доставки самоката. Лежит у двери офиса. Перепутала адреса. Хорошо. Гирифтемш. Чай. Гирифтемш. Не фамилия. Улица Александра Куринова и закази мақсад от двери до двери астай. 596 рубль. Чанд минут бояд равем? Ним соат, да? Где-то 29 минут. 7 километр роз намҷа мерем. Самое главное бародаро кадоме ки желание дорад коэффициенти даруни каза набинен. Чор тасбиҳ мекунам оиди авиакассамон бародаро. Бисёре шумо медонед ки мо авиакасса дорем, авиакассаи баракат, надёжне, самое главное кадоме даки интересне, кадом направление шумо ай куҷо ба куҷо дар курай. Дар номери WhatsApp дар рӯи экран буда Усмоналӣ да муроҷиат кунед, сразу нависен точка, чандум число ва дигар нархи пеши ки дар рынок астай. Ина бародаро бинен хутон сравниват кунед. муроҷиат кунед. Фарқият надорад шумо дар Тоҷикистон қарор доред, дар дигар ҷо WhatsApp да муроҷиат кунед, оплатит кунед дистансиона электронни билет бо нархи арзон. Просто як момент ай бародаро рафтесем бо ҳамроҳи Ҷунайдулло. Як намедонам ки шояд именно ҳамин рӯз боша, ё ки мо дигар рӯз ҳам дидем, вроде хуб буд, да? Но всё же ман хирсанд мешавам ки як кас мақсад меояд кор мекунад, иншоалло як фоида мешава, як зиндагиша пеш мебарад, як камакакам дарке бо
дуо мекунад бародаро, бовар кунед эмоция даем, мо фаҳмондастем ки ай сабаби ки мумкин шумораи курьерро камтаранд дар шаҳри Казан, намедонам, спросшон хеле хубай, кор карда мешавад. Агар боша шахсиятое ки кор кардагиянд ё ки кор кардесен, илтимос бетараф набошен, барои бисёриҳо дар коранд, дар комментария нависен ки мисол чӣ хеле кору бор дар Казан. Вроди алҳамдулиллоҳ хуба инамо мисол ду заказ кардем, ҳозир уже 600-700 рубл, вроди як 40 минут гузашт, ёне далши рафтестай хай ба навор иншоалло бу мефаҳмонем амаша дар навор, яъне барои ҳамин беҳтарин меша комментария кунем ва нависен ки дар оянда бо кадом шаҳрҳо равем сёмка кунем ва чӣ видеоро сёмка кунему. мо дар хизмати шумо бародаро, пешравии мо бо дастгирии шумо ай. Фақат як хоҳиши бародарона, уққа бисёр не, мамашкара просто попросид кунен модарҷона дар химо дуо кунад, дуои ва ё хушутар мегира. Алло моро барои рӯз ҳидоят мекунад, имонмонро мустаҳкам кунаву ҳама вақт дар бари якдигар бошем. Чӣ гуфти Ҷунайдо брат? 100% рост. Далши рафтем. Бачаи мардак ҳеҷ кор накарда омада уже хурдеста. Кор тамом шид. Биё ки якда тасухан ки оиди даставка дар охири видео барои бачаҳо кор дар Казан чӣ гуфтанӣ? iPad Москвиро созаем. iPad Москвиро созаем. Бародарое ки дар наздикӣ ҳастен, шумо метавонед смело биёен, попробовать кунен. Ва чӣ хеле ки ман дар аввали видео гуфтам, бародаро ҳатман обязательно омада хабар гиред чуҷабирёни бародари мора, улица Габдулли Тукаева дом 5. шумо метавонед таврат кунен, намоз хонен, Қуртоб, Чуҷайбирён. Мазаш чӣ хеле мардак буред? Зуран. Беҳтарин ай. Айда видеои мо ба анҷом мерасад бародаро. Мо конечно рӯзи дароз кор накардем, но определённое время кор карда спроса дидем, заказ ҳаст ё не, кор кунем стоит ё не ва дигару дигар. Як хулосаи да баромадем. Анама шумо да нишон метам 2200 рубл и баъдаи абед баромадем. И фақат як аккаунт, дуруст? Дуюм аккаунта чанд буд? 1000 чанд буд? Чӣ шуд? 1300. В общем, чиро дар назар дорам бародаро, дар шаҳри Казан спрос ҳастай. Боша бародарое ки дар наздикӣ бошанд, биёен смело кор кунен. Оиди подключение ма чӣ хеле ки дар аввали видео гуфта будам, акай далер шунда таксапар ватанда шумо метавонед смело муроҷиат кунед. Номеро дар рӯи экран 803 212 11 подключение курьер, такси, доставка ва дигару дигар дар хизмати шумо. Ана бародарое ки кор кардагиен, бародарое ки кор кардесен, илтимос бетараф набошен, комментария да нависен, чунки комментарияи шумо барои мардум хела дар коранд. Ва самое главное бародаро и як моменти дигай, ма чӣ хеле ки дар аввали видео гуфта будам, дар дигар видео мо уже полностью 100% аяқиби блогерства шидем. дар мо дуо кунен, иншоалло дар оянда видеои хуб мешава. Дар комментария нависен ки дар кадом направлениё мо видео кунем, бисёртар чӣ барои шумо дар корай. Ва конечно, как всегда, как обычно бародаро, нависен камбудӣ боша, мо ислоҳ мекунем. Боқӣ дар панои Аллоҳ бошед. Ба мо рӯи сафед уже майда Москва мерем.